дорухонаи шифофармо доруҳои табииро ба шумо пешниҳод мекунад. эпимедиония паста барои бо қувват кардани мардонагии бадан, шахсоне ки бефарзанданд, баланд бардоштани фоизи сперма, хуну гирифтагии по ва раккашӣ ва ҳамчунин барои ҳавсаларо баланд кардан. мази ҳанзал барои дарди миён, даст, по, ревматизм. равғани хелба барои хунукгирифтагӣ гурда, пешобдон, простатит, сангу намаки гурда. самёнванд барои иштиёҳ ва бузбала шудан. инҳо сабаб худо шифофармо ҳамрози шумо. рамазон تویت مبارک باشد. در روزی تویت دوستا قطارک باشد. خود گفته بودی یارکی خوش کرده گیرم. این یارکی خوش کرده مبارک باشد. عبدالرحمن جان هر دو شما در وقت بخواهم فرزندای سالی بخواهم. توی مبارک باشد مادر عزیز. مادر عزیز امروز روزی خرسندی دارد. برادر عزیز هزار بار مبارک باشد. هزار بار مبارک باشد. این تختی بلند، این تختی شهادت و هر باشد. زنده باشند. من سردابری شما مردم مسکوسکی. She be a kid,
کوکواچه شانزده باشد قدم هر یک شما مردم مسکوست که قربان شما بزم ما ادامه داریم